Predstavnici ruske političke liberalne elite koji se faktički protive spoljnopolitičkom kursu Rusije suočavaju se sa prilično opasnim problemima. Sve se to dešava zato što su počeli da shvatiju da će beg u zapadne zemlje za njih imati ozbiljne posljedice, izjavio je poznati ruski ekonomista Mihail Hazin. U intervju na YouTube kanalu Perspektiva on je objasnio dalju sudbinu ruskih oligarha kao i zašto, planirajući begstvo iz Rusije, elite počinju da se bude. Mihail Hazin je primetio da su ruski oligarsi koji su se protivili sprovođenju specijalne vojne operacije upali u prilično opasnu zamku. Sve se to dešava zato što predstavnici takozvane liberalne elite koji su se ranije trudili da utiču na državni kurs Rusije, ali su izdali svoju domovinu, više ne mogu da pobegnu na zapad. Počeli su da sumnju da će se naći u bezizlaznoj situaciji u Sjedinjenim državama ili Evropskoj uniji, jer će izgubiti većinu svog bogatstva. Mnogi izdajnici već počinju da se češu po glavi i razmišljaju: dobro, mi ćemo sada izdati, a šta dalje? Trčat ćemo u London, a šta će nam tamo dati? Život sa 3000 funti mesečno ili će nam sve ostaviti? A zašto bi kada su svima oduzeli kapital, objasnio je Hazin. Elite koje su izdale Rusiju izgubile su svoj nekadašnji uticaj, a sada ne mogu da pronađu svoje mesto. Problem je u tome što Zapad faktički odbija da ih podrži uprkos njihovoj antiruskoj poziciji. Sada u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji mogu da očekuju nova sankciona rešenja u kojima se sprovodi konfiskacija imovine i bankovnih računa.